Ndabasuje kandi mbahaye nanone ikaze ku Isaniro Empire. Uko umubano w'u Rwanda n'ibindi bihugu ugenda wiyongera, ni nako inzira z'ubuhahirane n'ubutwererane ugenda uba mwiza kurushaho. Nyuma y'uko Perezida Paul Kagame yatembereje mu rwuri rwe, umuyobozi w'ikirenga wa Qatar Tamim bin Hamad Al Thani yaje kumugabira inka zo mu bwoko bw'inyambo. Ibiro by'umukuru w'igihugu Village Urugwiro byatangaje amakuru ku wa kane tariki 20 Ugushyingo 2025, aho byanditse ko iki gikorwa gifite ishingiro mu muco nyarwanda, gisobanura ubucuti, kubahana n'umubano mwiza hagati y'abayobozi bombi hamwe n'ibihugu byabo. Tamim bin Hamad Al Thani yageze mu Rwanda ku wa kane mu ruzinduko rw'iminsi ibiri, aho yakiriwe n'umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame. Ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali yakiriwe na Perezida Paul Kagame, bakomereza mu rwuri rw'inka rwa Perezida Paul Kagame ruherereye i Kabuga, aho abayobozi bombi bagiranye ibiganiro byihariye. Ubundi hano mu Rwanda inka z'inyambo zimaze kuba ikimenyetso cya diplomasi ihamye ku bakuru b'ibihugu bagendereye u Rwanda. Abandi bagabiwe inka na Perezida Paul Kagame barimo Philippe Nyusi wategetse Mozambique, Perezida wa Congo Brazzaville ndetse na John Pombe Magufuli wayoboye Tanzania. Abandi bagabiwe inka na Paul Kagame harimo Perezida wa Uganda Yoweri Museveni hamwe n'umuhungu we General Muhoozi Kainerugaba ndetse n'abandi batandukanye. Ubundi u Rwanda rusanzwe rufitanye umubano mwiza na leta ya Qatar mu buzima butandukanye bw'ibihugu byombi, by'umwihariko mu bwikorezi bwo mu kirere bwatangiye mu mwaka wa 2018. Mu mwaka wa 2018 leta ya Qatar binyuze muri Qatar Airways yiyemeje kwagura ikibuga cy'indege cya Bugesera. Bikaba byari biteganyijwe ko leta y'u Rwanda yari kucyubaka kikuzura mu mwaka wa 2024, gusa nyuma y'uko leta ya Qatar yiyemeje kucyagura biteganijwe ko kizuzura mu mwaka wa 2025, aho leta ya Qatar izaba ifitemo 30%, naho leta y'u Rwanda ikaba ifitemo 40%. Kuri iki kibuga cy'indege cya Bugesera leta ya Qatar yashoyemo arenga miliyoni 780 z'amadolari y'Amerika. Umubano w'u Rwanda na Qatar uburyo ukomeza gukura buri munsi, ndetse n'umusaruro ubushibukaho biturutse ku bufatanye bushingiye ku nzego zitandukanye ndetse n'ubucuti hagati y'abayobozi b'ibihugu byombi badasiba kugenderana, ni bimwe mu bigaragaza ko urugero rwiza rw'ubufatanye bwagakwiye kuranga ibihugu ku rwego mpuzamahanga. Nibyo rero Perezida Paul Kagame yatembereje umuyobozi w'ikirenga wa Qatar Tamim bin Hamad Al Thani birangira anamugabiye inka.